Yego rero mukomere cyane abakunzi ba Clever Bemba, abakunzi b'Intare Official, abakunzi b'Intare za Sarambwe, muraho mugubwe neza, mugire impagarike n'ubugingo, mugire Imana n'amafaranga, murakomeye. Ndaje nagarutse, murabizi ko wenda umunsi w'ejo n'umunsi wa none abo nigeze mbagezaho amakuru hejuru yo kwitegura urugendo. Ntabwo ari urugendo rwari rworoshye, ni urugendo rukomeye. Abantu bari muri groupe mwagiye mubibona uburyo nababwiraga ati Bemba urugendo rwambereye rurerure, ariko ngeze aho kuruhukira ndavuga ati ntabwo nakwemera kugira ngo nduhuke ntabagejejeho amakuru yihutirwa. Amakuru muri gusanga ahandi, ariko bisaba kugira ngo Clever Bemba nanjye ubwanjye noneho nyabagezeho amakuru y'ukuri, amakuru mutasanga ahandi uretse ku Intare Official. Ni amakuru ngiye kubagezaho. Uvira byitwaye gute? Abantu benshi muri kumva ibintu, ndashaka kugira ngo nka Clever Bemba noneho ngewe nze bahereze ukuri uko byitwaye amagingo aya ngaya muri aka kanya mbagezaho amakuru. Gusa reka mbwire abantu bari muri Uvira, abakunzi ba Uvira bagiye bakunda Uvira n'ubundi, ati kuwa gatandatu muzitabire Sarongo izabera muri Uvira, izakoreshwa n'Intare za Sarambwe. Muri tayari kuzaza muri Sarongo Intare za Sarambwe zizabakoresha hariya, muzakorana na Colonel Nanga, muzakorana na Lawrence Kanyuka. Ndumva ko uriya birashoboka ko Lawrence Kanyuka agomba kuzakora press conference igomba kuzabera hariya muri Uvira. Mwabonye ko Uwiringoma, Fande Uwiringoma we ndahamya kwenda muri aka kanya wenda muraza mu byumve, ashobora kuba yaraye muri Uvira. Mu gitondo muraza kumva andi makuru ababwira ngo ati Uvira yose byamaze kugenda gutya na gutya. Ndaza turebera hamwe Wazalendo bari gufunga inzira, bakaba bakomeje gufunga FARDC baka imbunda. Ubwato butwara abantu 100 hariya ku port ya leta, Abazalendo n'imiryango yabo barenga 10,000 bashatse kujyamo. Ubu ngubu byitwaye gute? Abazalendo bakomeje gupiya ahangaha muri Uvira kugira ngo babone impamba. Turaza tubirebera hamwe. Komanda Regio, Guverineri w'intara uri mu buhungiro bikorera hano Uvira, Jean-Jacques Purusi, nawe na komanda secteur Civili, abo bose bamaze guhunga. Baba bahungiye he? Imodoka n'ibindi bikoresho bya gisirikare byose byamaze guhungishwa. Turaje kugira ngo Clever Bemba babwire uko byitwaye. Mbere ya byose bikamanze nabagezaho uko byitwaye muri aka kanya muri Uvira. Murabizi twagiye tubagezaho tukababwira ati Katogota tombe, Kiriba tombe, Ruvungi tombe, Runingo tombe, Sange tombe, Kavimvira tombe, Ruberezi tombe. Ibyo ni byo twagiye tubabwira ngo tombe, ariko mwese ndahamya ko aho muteze amatwi, aho muhanze amaso, ni benshi bari gukomeza kumamagara bakamubwira ngo Bemba tubwire. Mwese mutegereje kumva amakuru ya tombe, Uvira tombe, Uvira tombe. Nicyo kintu mwese nizera ko aricyo murindiye kugira ngo mubashe kucyumva. Ndaje rero kugira ngo mbahereze amakuru yaho. Guhera mu gitondo hiriwe panike idasanzwe muri Uvira. Saa 12 za mu gitondo ubwo Ruberezi yari yamaze gufatwa, n'ubundi biza kugaragara abasirikare benshi ba FARDC n'imiryango yabo baje kwirunda hariya kuri port ya leta. Hari abasirikare barenga 5,000 bari guhunga abagore babo, ariko bahasanga ubwato bumwe. Ubwo bwato butwara abantu nka 200 babura ukuntu ko babujyamo. Ari abantu barenga 5,000 baguma aho ngaho, bafata inzira bari kwerekera aho bita Makobora. Makobora iriya nzira ya FARDC baje kuyihuramo n'ibibazo bidasanzwe, kuko baje kugira Makobora baza gusanga Wazalendo bavuye kwa Maria Wazalendo bakorana na kiriya kigabo cya Gutumba, ndetse nabo kwa Ngoma Nzito, abo kwa Makanakika, bose bamaze gufunga hariya. Baravuga bati ntawe ugomba kuba yarenga ahangaha, mukuremo uniform, mudusigire n'imbunda, ubundi mwebwe mwirukanke, ubundi mwebwe turabazi yuko nta nicyo munamaze, ubundi mugende, twebwe turasigara duhangana, ariko ibikoresho byose mwamaze kubidusigira.
ababishoboye rero bagiye babitanga, abatabishoboye bakaba bati ngo musubire inyuma, musubire kuri ligne de front. Nyuma yaho komanda region wayoboraga hariya mu buhungiro n'ubundi guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo nawe uri mu bihungiro, komanda secteur General Chiviri, abo bose baje kuva muri Uvira, bose bafata inzira berekeza aho bita Makobora, abariho bahungira n'imodoka za gisirikari, imbunda za gisirikari n'ibindi bikoresho byose, kuko bari bazi ko no bagiye gufatwa matekwa. Ubu ngubu Etat Major Commandement ya Sud Kivu ntabwo ikiri Uvira nk'uko byari bisanzwe bizwi, ahubwo yamaze kwimukira Makobora, iri mu nzira n'ubundi iri kwerekera za Baraka. Ejo uzumva ngo yamaze kugera Baraka, ejo bundi wumve ngo yamaze kugera Fizi, ejo bundi wumve ngo yamaze kugera Kalemi. Nuko yamaze kugera Kalemi, ni ukuvuga ngo ubu ngubu basigaye bafite Etat Major iri mobile, itikicara hamwe, Etat Major mobile ihora yimuka buri kanya. Wazalendo rero muri kano kanya, Wazalendo bakomeje ibyabo by'amapiyaje hano mu mujyi wa Uvira, ariko muri kwa kwiba kwabo icyo bibasiriye cyane harimo amamoto. Bakubona uri kuri moto bayigukuraho bayijyana bayikomezanya Baraka Fizi, bakubona na moto bita ngo ni bajaji, bari kwiba moto y'amabajaji, bakiba n'amamoto yano asanzwe. Nta muturage uri muri Uvira ukiri kugenda kuri moto kuko bari kuziba. Aha rero reka ingaruke noneho kuri ya makuru abantu bakeneye kugira ngo bumve tombe. Abantu benshi bakomeje kwibaza ngo Uvira yamaze kuba tombe muri aka kanya. Ntabwo ndibuze kubihamya, ngewe nka Bemba mbabwira ngo Uvira imaze kuba tombe, ariko icyo mbabwiye ko nuko mu gitondo yose iraba imaze kuba tombe. Intare za Sarambwe mu ibanga rikomeye, hari ibice byagiye bivamo Wazalendo, hari ibice byagiye bivamo FARDC. Intare za Sarambwe zahise zikora ikintu cya infiltration direct, iragenda zirinjira, zamaze gukandagira muri Uvira. Ibice byose byagiye bivamo FARDC, ibice byose byagiye bivamo Wazalendo, intare za Sarambwe zahise zikora ikintu cyo bita kwinjira, zirahinjira, zirahacengera. Ubu ngubu zirimo. Ivugitse ngo nta mu FARDC yabara kuri Etat Major Commandement ugihari, abenshi baracyari hariya kuri Paul n'abagore babo. Ikindi wenda nakongera kubabwira nuko buno hari cya gikorwa nk'icyabaye mu mujyi wa Goma cyo gukuramo uniform bakazita bagasigara bambaye teni civile. Benshi ama uniform bari kuyata mu mazu, aba FARDC bari bakodesha amazu, basizemo ama uniform baragenda kugira ngo bigire nk'abasivile. Murabizi hariya mu mujyi wa Goma byo mwagiye muyibona, iyo Wazalendo bari kubona ko bamaze gutsindwa na FARDC bakabona ko bamaze gutsindwa, icyo bakora kimwe cyihuse ni ugukuramo uniform. Ubu rero amakuru ari hariya muri Uvira nuko 50% ya Uvira irimo intare za Sarambwe. Ubona ko n'abaturage nabo biteguye kwakira intare za Sarambwe kubera ko bari bamaze iminsi bazitegereje kandi barazikumbuye, ariko bakibaza impamvu zitahageraga kugira ngo zize kubahereza umutekano nk'uri mu mujyi wa Goma. Mu Rubaya naho ku makuru mfite nuko muri aka kanya mu Rubaya hari kuvugiramo amasasu, ariko nkaba ntazi ngo n'amasasu nayibiki. Ni amasasu menshi ariko yana muri centre ya Rubaya. Ni ukuvuga ngo mu gitondo rero abakunzi b'Intare Official turaza tubabwira ayo masasu yavugiraga muri Rubaya yarayiki. Intare za Sarambwe cyakora icyo nababwira cyo nuko intare za Sarambwe rwose zamaze gutera amatako hariya muri Uvira, ariko mu gitondo mukaza kumva amakuru. Ariko hano hari icyo Alliance Fleuve Congo 23 yari yatangaje. Amakuru aturuka mu buyobozi bw'ihuriro Alliance Fleuve Congo 23 avuga ko uyu mutwe ushobora gufata umujyi wa Uvira mu masaha 47 nk'uko umwe mu bayobozi bayo yabitangaje. Ibibaye mu gihe mu karere hakomeje kugaragara umwuka w'ubwoba n'impungenge zifitanye isano n'umutekano cyane
ku gihugu cy'u Burundi gifatwa nk'igihugu gifitanye umubano utifashe neza n'uyu mutwe. Abasesenguzi b'akarere bagaragaza ko ifatwa rya Uvira ryagirira ingaruka zikomeye ku mutekano n'imiterere ya politike y'u Burundi. Nubwo nta makuru yigenga yemeza ibi ihari, hari impungenge z'uko gufatwa k'uyu mujyi byaba imbaraga imitwe irwanya ubutegetsi bwa CNDD-FDD, bityo bigateza umutekano muke mu bice bitandukanye by'igihugu. Abavuga kuri iki kibazo bibutsa ko intambara isanzwe isenya byinshi mu gihe ibyo yirengagiza byari mu nzira yo kubakwa. Uvira na Bujumbura ni imijyi yegeranye kandi ihurirwamo n'ubucuruzi bw'igihe kirekire. Ibicuruzwa byinshi byinjira mu Burundi binyuze muri uyu mujyi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gufatwa kwa Uvira n'umutwe udafitanye umubano mwiza n'u Burundi bishobora kugira ingaruka nyinshi, zirimo kuzamuka kw'ibiciro by'ibicuruzwa byaturukaga muri Kongo, kubangamira inzira z'ubucuruzi n'inzira zisanzwe, kugabanya umuvuduko w'ubukungu bwa Bujumbura no gutuma imibereho y'abaturage irushaho kugorana. Intambara ikomeje gufata indi ntera hagati ya M23 FARDC mu burasirazuba bwa Kongo. Inzobere zigaragaza ko ingaruka z'iki kibazo zishobora kurenga imbibi za Kongo zigafatira u Burundi ndetse n'akarere kose ka Afurika y'Uburasirazuba. Burundi nibwo bwabyiteye. Abantu benshi bakomeje kujya bavuga ati never ibi bintu urimo bishobora kukugiraho ingaruka, ariko ntabwo yigeze abyumva. Abasesenguzi barasaba ko ikibazo cya politiki fatirwa ibyemezo byitondewe kandi bisuzumwe neza, kuko ubwirasi bwa politiki bushobora guteza umutekano muke, kongera umubare w'abahunga no gusubiza inyuma iterambere ryari rimaze kugerwaho. Nubwo umwuka w'intambara ukomeje kuzamuka, hari abibutsa ko amahoro, ubumwe n'ubufatanye ari byo by'ingenzi kurusha intambara. Bemeza ko ari byo byafasha u Burundi kwirinda ingaruka z'imitwe yitwaje intwaro yo mu karere no gukomeza inzira y'iterambere rirambye. Uri kubona ko ngewe ikintu cyo nababwira kimwe, intare zasarambwe nuko ziraye muri Uvira, ariko mu gitondo mukaza kubona amakuru yuko Uvira yose yamaze kuba tombe, mukaza kumenya ngo abafashwe abiripotinze ni bangahe. Gusa ikintu kibabaje nuko muri babandi bari baragiye bafatirwa Bukavu n'abari bafatiwe mu mujyi wa Goma, abenshi bakajyanwa kuri training, harimo bake bakurikiye amafaranga baza hano muri Uvira. Navuga nk'abitwa ba Debaba, Kapiteni Debaba ndamuzi, ari hano muri Uvira, yari yafatiwe Bukavu ariko arongera aratoroka hejuru yo gukurikira udufaranga. Ubu arongera afatwe ubwa kabiri. Icyo nababwira cyo kimwe nuko amakuru ya Uvira nk'uko mubyumva, intare zasarambwe zamaze kugera mu mujyi wa Uvira. Muribuka ku itariki 15 z'ukwezi kwa mbere, intare zasarambwe zigera hariya Kanyarucinya. Muribuka uko byagiye bigenda, muribuka zimanuka ziraza zigera hariya ku OPRP, ziramanuka zigera hariya mu Kihisi. Ayo makuru mujye muyibuka. Ziramanuka zigera ku kibuga cy'indege. Iminsi bihaba imirwano itari yoroshye ari mu mujyi wa Goma. FARDC, Wazalendo, SADC n'abandi bafatanyabikorwa bose baza kuvamo. Abatekerezaga ko u Burundi bwaburotse hariya Uvira, nge nababwiye ko yaba muri Haut Plateau, Moyen Plateau, iriya misozi muri Chaîne de Montagne ya Mitumba, Plaine de Ruzizi, aho hose intare zasarambwe zamaze kuhagira ngo nababwiye ko hari igihe bazamanuka batera intosho. Ahantu hagoranye cyane hariya kuri uwo muhanda uzamutse kwa Mwami, kuko ubona
niho navuga hirunze abarundi ariya hafi no ku Jemi kuri groupe mobile d'intervention hariya ku muhanda uzamutse kwa Mwami, ariko nabo ku makuru ariho nuko ko nabo batangiye kwivanamo bari kugenda. Bakunzi b'Intare Official rero yari breaking news, amakuru yihutirwa, amakuru yarajyanye kubera hariya muri Uvira kugira ngo bakure muri confusion, ariko intare za Sarambwe zamaze kwinjira muri Uvira, ariko amakuru yandi y'uburyo Uvira yose yamaze kuba tombe muraza kuyamenya ejo ku itariki 10, umunsi utazibagirwana, umunsi amateka azajya avuga ati intare za Sarambwe ntuzafashemo umujyi wa Uvira. Reka mbararikire kuza kurikira andi makuru mu kanya. Ciao ciao.